kakabsat kaduan dakmanon iti road trip ko. Tindinggan temanan di kakapintas ng Ilocano Sulatan. Sang amalen, anapanak nagaren, jay balay dabiday, nga inagpatpatken. Hinon na nakaniyak, ay manungsar dengan na taawan apulos mauray mo kaniya ay ading ko biday jak awaten pang nakapaay abang arto'y biyag ko. Di mo kadaranggasan, di kakad ipaidam, day tagam gamgamak na inak nagpuy-puyatan ay jak maiturturog, jak maipangpangan ti SM ko talibnos taso di ken sa diyan demon ala tiliw-liwad ay to'y kararwa it demonin kanipa ay day tapusong biday ay biday it demon ala tiliw-liwad ay to'y kararwa it demonin kanipa ay day tapusong biday agariti kung didit kuriat ken pilat kasta dito'y awaway ay anyan na nagmayat agariti kung didit kuriat ken pilat umno na dengdenggek inggat makaturugat luad daat baryo nagsempat panunot awan tinatagarino di taul ti as-aso awan na ariwawa makinaken tambutso nagulimek rabii naglimbong titurog ko tagariti kung didit kuriat ken pilat kasta dito'y awaway ayan yan na nagmayat agariti kung didit kuriat ken pilat umno na dengdengget inggat makaturugat
Nulaket nagaget ay awan agbisin, narway abang bangkag pagmulaan natin. Agduduma ading wentin kamataraken, inggat lumakayak dituya kun agtaeng. Tagariti kun didit kuriat ken pilat, kasta dito'y awaway ayan yan na nagmayat. Tagariti kun didit kuriat ken pilat, umno na dengdenggek inggat makaturugak. Tagariti kun didit kuriat ken pilat, kasta dito'y awaway ayan yan na nagmayat. Tagariti kun didit kuriat ken pilat, umno na dengdenggek inggat makaturugak. Nulaket nagaget ay awan agbisin, narway abang bangkag pagmulaan natin. Agduduma ading wentin kamataraken, inggat lumakayak dituya kun agtaeng. Tagariti kun didit kuriat ken pilat, kasta dito'y awaway ayan yan na nagmayat. Tagariti kun didit kuriat ken pilat, umno na dengdenggek inggat makaturugak.
May nga aldaw dininamnama, tala daw am ti cellphone ko, na imatangan ka. Sa miweng anak nuan, lailo inak nang negan makaliwliwa, ti puso rit naken kaunggan. Manipud idi aging gana ita, si kalaeng ti paspasungadan. Kaya't ko amang negan ken makita, makakayaw rik na uray siya sinuman, makaimatang ken ka. Pagayam ko na ipangpangruna ka, di kan tumalipatan naging ganat inggana. Adda ak tulad talagon uray, ipatayab mo asunata itilubong ti Facebook, sapay ta di ka mauma. Sakti saludsudam no maumakan tungata, ammo mo isumbat kuken ka. Adda ak tulad tadi ta sibay mo, rigat man wenno ginawa wenno itiragsak, ken liday ako nada. Pagayam ko na ipangpangruna ka, di kan tumalipatan naging ganat inggana. Adda ak tulad talago uray, ipatayab mo asunata itilubong ti Facebook, sapay ta di ka mauma. Pagayam ko na ipangpangruna ka, di kan tumalipatan naging ganat inggana. Adda ak tulad talago uray, ipatayab mo asunata itilubong ti Facebook, sapay ta di ka mauma. Itilubong ti Facebook, sapay ta di ka mauma. Ilimiket na suline, panbantay din ka matanawan, isuti kay kayat ko nga pagyanan, na isuti na kaiyanakan. When agpaisong ano agbiyahe kami, aglagto agtaltag tilugan mi, masapul na piksa ti makina, natut ti sangat nga kalsada. Ipagnaan kita dongalik kao, gobyerno umay kayo kat tumulong, sama sulbar ti dawat mi, problema mi umayo kuma aksyonan. Dakhan
iti panagyaman mi opisyales nga agserserbi adagiti adu nga sakripisyo mangitumpal ka nagpirok iti pundo halsada umaket pumintas tapnuin hamimet mapatas iagbiyahe naging awaken nakarelax hay saan kumamet nga agrigrigat yam adamat kiti sa kabasi panagduras ka po agsangpet nga project pantayan tapno saan nga makupit tada ito iket pagsayaatan no adda ti maobra nga libre adda met timpuyog ti umili uray no awan ti tangdan mi at ti tinulong kami matlatta isunga uray at pumanaw at danto tiin na pagsublian tamayat nga talaga dito'y ayan mi uray no kunada nga adayo hanayon nga ibagani nanang ko anak ko tim ko maliplipatan uray no sa dinut pakadanuna lagi pen to'y lugar ang nagkapuang lagi pen to'y lugar ang nagkapuang jay bukel tambo-tambong nuna labaga jay bukel bugbugayong nuna ngisit jay bukel takit kalding nuna silap jay bukel okel okel nuna tangken jay bukel ay nyug dayta nuna silap jay bukel kamatis dayta nuna kulog jay bukel ibong dayta nunag puti jay bukel sikug dayta numapis it a bukel ampas dayta nukuri bet-bet a bukel pasas dayta ngem no sundar a bukel mungay dayta nuna unig a bukel mani dayta
jay bukel tambo-tambong. Nuna labaga jay bukel bugbugayong. Nuna ngisik jay bukel takit kalding. Nuna silap jay bukel okel okel. Nuna tangken jay bukel ay nyugay ta. Nuna silap jay bukel kamatis dayta. Nuna kulog jay bukel ibong dayta. Nuna kuti jay bukel sikug dayta. Numapis it a bukel ampas dayta. Nukuri bet-bet a bukel pasas dayta. Ngem nu sunggar a bukel mungay dayta. Nuna uneg a bukel mani dayta. Ngem nu sunggar a bukel mungay dayta. Nuna uneg a bukel mani dayta.
anagan ini kaigurutan ta isuti kadakkelan ang probinsya ti Pagirian gapu iti inalawat na isumang pinagkapat na dengge ipugaw bondo ken nalingga apayaw ilimigay sa ganda nagado di turista ijay bundo di kabisera na ijay di sentro na may sabi akapintasan dito'y sa malubungan inangdan ang Cavite rice terraces jay Banawe kakabsat amaday dayaw ikamani pasindayaw tattao jay imukaw na respeto ken natayaw may salit a probinsya makuna makalinga nagtitira iti agungda nalaing dapay agumangsa ilidaday apayaw awan kanuti agtaktakaw agkay wara iti karapaw ngem awan ren ti mapukaw nupanggit di kay kayo nagadujay handreto no kaya tiyo ti repolyo mountain trail ti papananyo napisat apapalasang nagadujay kapangan nupanggit iti kuko mapan kayo ijay buko no minas iti silaw naglawa jay ambuklaw no minas ti patatas mapan kayo ijay bugyas no minas ti balito Pilex balatok ken antamo no minas iti gambang ijay lipantongan kayan no adu ti tattao mas karkarot dito'y bagyo ngem awan kano serbi ti bagyo no awan ti basurero saan yu alip-lipatan kay lugar at aluan ta ijay ti nagtsamaan bolak-bol ang kaadwaan nupanggit ti pagutay man 1680 papanan ta ijay ti pagsasabatan babarukin mabalasan ken sa din